Shukor nakaslem jong unongsan Hima. Nongjri Presbyterian Secondary School kalara ya kanam Lahduh hakasian kebaningkong haka UNDER-15 jong kalumpung kai 63rd Subroto Cup International Football Tournament ajar pesau. Hadian bakalala ban penliam no ya Major Dhyan Chand Sports College ke Uttar Pradesh dalai ku lanot hakajia kun final ke balalong haka arpu pratrik unailar ajar pesau ha ASC Center Bangalore. Upras pawel rentong ulayok ban tap arkul bat ya kawai pat la penbut da unabe banlang. Kumba kapau kani kalong kasian ke bandingkong baka jela kalayok bandra ya kanam Lahduh hakani ke kerdan naduk baki bor penyat kani kalumpung kila bujri no da ka UNDER-15 haka jaka ka UNDER-14 naduk menta usnem. Laban pun ken mau ke Nongjri Presbyterian ke Banari Bhoi District kalala ban penliam ya ke Bangladesh Krira Shiksha Pratishthan da arkul la iwei haka semi-final kumju haka quarter final kalala ban penliam ya ke Army Boys Company da arku lanot haka jian kai group ke Nongjri kalala ban penliam ya ke Sri Lanka da hadruku lanot hadian bakala job da ke walk over ya ke kenhun ya kai ke Banabadya Pradesh kala syaweng no nakadaw bakala penmi naki khana ya kai ke bapalat ya ke Karta balabu kumju da hanyoko lanot ya ke International School Sports Organization bat hadian da praku lanot ya ke Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.